Vi ste bili na sponu Serbian Games DB. Evo na sponu Serbian Games DB. Danas ćemo nastaviti da pravim naš grad. Sada ću ja da stavim ovu našu bolnicu prozore. Jest, ovako. Evo ovdje. Znači, jedan red preskačemo i u visinu 3. Znači 3. U visinu koliko su vam? Jedno. I ovako, znači 2 ovako i gore 3. Malo nešto da prozore napravi. Tu, a ja ću... Prošle epizode nisam odjavio. Znači, izvinite. Izvinite, molim vas. Izvinite. Ovako. Nemaš ovako. Neće moći ovako. Ićemo ovako. Znam kako to radi. Ovako ćemo reći. Moram prozor srušiti. Moram rušiti. Baš dobro bilo. Da ne da izgledam više ko kuća. Ovako bot, brate. Ovako. Kako, brate, nemaš. Kad bi ovako u visinu. Ne bi. Čekaj, ovako. Kopića. Ovako. Preveliki. Tako se ja prekontam. Samo malo. Nikako bi ovako izgledalo. Ne. A ljudi, tu ništa, 2 prozora, 2. Evo ga. Ne moram sada 10 prozor. Ovako, tu. Fuck you. Izvinite. Čuje, a sve. Da samo nešto da isprobam. Da bot. Da. Ma ne da. Aj, majko moja. Nervira me. Ovo me čisto nervira. Tu. Sad što loše ne izgleda. Sad liči na čovjeka. Sad će liči na nešto. Tako. Sad liči na nešto. Sad bude to pa jedan prozor ovdje. Ovdje pa jedan prozor. Baš onaj. Fuck you man. Ovo sam odlično uradio. Dobra je bolnica. Tako isto sa druge strane. Ali, brat. Znači, ovdje buši. Ma ne, tu mi... fuck you. Lagujem. Jebem ti stakla. Izvinite ljudi što psujem. Ovdje. Kezi. Evo, kako je onda odmaknuto? 1, 2, 3, 4,
5 na 5. siječem. 1, 2, 3, 4, 5 na 5. siječem. Sad je bolnica liči na nešto. Ste vi vidjeli bolnicu lako. Još malo tu. Ali kako? Joj, jesam glup. Joj. Jesam glup. Vidim ja, mene nešto ne paše ovdje. Mene nešto ne paše. Nešto čudi. Ovdje buši, ovdje sine moj buši. Ovdje treba se buši. Tako. Tako. Tu buši. Tako, sad fino i spavaj u bolnici. Bolnicu sam krevet ne postati. I ordinaciju, gdje se sjeku. Satarom. Gdje se sjeku ljudi. Sad mi vidi 200 maraka iz džepa da ga popravljam. Dakle, koliko strata visoka. Prilike 2 bloka strata visoka. Jo majko. 2 bloka. 1, 2, 3, 4. I ovo. 1, 3, 4. Ovo znači vrata. 1 na 3. Ok. Nešto meni ovo nije dobro. A ja ne. Men, vamo, ništa nije isto. Hajde. Naves. Što je meni čudno? Vidite ovdje. Dobro je. Pa ja nemam u prozora. Sam bot. Što moj. Koji sam ja kraj lik? Pa nisam ovo postavio prozor. Koji sam onda kraj ako nisam postavio? Postavio prozore. Evo ljudi. Ubrt. Ali ovo ljudi nisam ništa. Vidiš, sam glavom. Sad je bolnici s ove strane. Vidi. Ko Pinokio, brat. Još sam pali u... Šta će? Hajde ljudi, prva zgrada bolnica. Sad s ove strane udar. Fuck you, man! Sad će biti zajebancija oko ovih prozora. Tu i onda vamo izbješ 3 bloka. Tu onda tu rođe do kraja god izbijaš. Tak. Ovako. Tak. 1, 2, 3.
Nešto hvala. A hvala na mnogo. Znači, ja ću nešto sam, na primjer, ja ću morat sam bez snimanja napraviti. Ko da u dubini. Sad je ovo mi najmrše. Znači, evo, vrata po sredini. 1, 2, 3, 4 vrata. 1, 2. Ovu stranu sam najbrže uradio. Evo. Što? I još jedna strana. Još jedna. Evo što onda ovdje izbudu. Tako te. Pivolnica nam je ekstra. Ekstra bo. Još nam nešto preostaje da napravimo na bolnici. Evo, tu ćemo kasnije, a možda i u sljedeći epizod. Evo ga. Joj, brate, ovo su najbrže strane koje sam ikad uradio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pa znam napamet sa prozora napraviti. Sa brojanjem. Ljudi, sutra navečer Nova godina. Sutra ide klip. Izbacuje se neki kartu. Znači oko ovog grada nešto. Nadam. Nije nadam se biti nešto oko grada. Eviš, tu, eviš, evo kad prođem. Bolnica, dobro, tu smo nešto ovali. Sad ono najvažnije. Samo da stavim pauzu, kako to izgleda. Ljudi, ovo je palo na našoj bolnici. Mada. Sam da nešto pokušam. Mada. Evo. Jedno tu da postavim. Jedno tu. I tu kući. Evo. Sad to liči na što treba. Možete vidjeti. Ne valja. Odmah se nešto zaboravi. Daj ovi lampu da postavimo. To svijet. Tako i za helikopter, zna gdje će sletiti. Malo da se osvijeti. Sve je bilo gdje mora sletiti. Ako on bude po noći letio. Vidite li, ja to. Ono šta moja bolnica fali. Ja sad meni još preostaje dana napravim neke puteve. Ja imam rad 2 dana. Evo vidite ljudi naše bolnice, malo je mrak, šta se radi. Ajde da sam ovdje. Ušla u bolničaru. Moram ući, odmah vidim neki problem. A prepostavljate vi koji je. Idemo ovdje u matari. Vidi gore postavljamo plafonjerke. Evo ljudi, tu ću ja još provrijeti. Evo ljudi, ovdje ja odjeljam svoju epizod. Znači ljudi, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Vidimo se u sljedećem. Ćao!